Twese dukunda amarushanwa, ariko se niki kibi igiciro cyo gukina ari ubuzima bwawe? Iyi ni imikino 10 iteye ubwoba yigeze ikinwa. Kuva ku mukino buri, ubaye, hapfa, abantu babiri, kugeza ku mukino bitoza, kurokoka, aho gutsinda. Umwe muri iyi mikino bawuhagaritse imyaka 100 barongera barawugarura. Reka duhere kuri base jumping. Ibi ntabwo ari ibijyanye no gusimbuka, ni ukureba aho ubwoba bwawe bugarukira. Gusimbuka uvuye ku munara ku kiraro cyo ku mpanga, aho ubura amasegonda make ngo uhure n'ubutaka. Nibyo rugira uyu mukino wa 10 uteye ubwoba ku isi. Guhera mu 1981 amaze gupfa abantu 150 bose bapfiye muri iyi mikino. Abenshi bikawukura ubutaka igihe cyabarenganye, cyangwa bakaba n'abagonga inyubako cyangwa imana. Mu bihugu byinshi umukino warahagaritswe, ariko abawukina bita base jumpers bizera ko ubwoba ari zo mbaraga. Mu kanya gato turabona umukino wohereza abantu benshi mu bitaro kurusha ibiyobyabwenge, n'umukino wahagaritswe imyaka 100 kubera abantu bicaga nyuma baza kuwugarura. Ariko reka duhere kuri bull riding cyangwa gutwara ibimasa. Imagine kwicara hejuru y'ikimasa cy'ibiro 900 wagira ngo cyaremeye kukujugunya mu byondo. Uyu mukino nawo bita bull riding, amasegonda 8 y'akavuyo, uribwe n'ubwoba bwa nyabwo. Ikimasa kirabira kikizunguza n'imbaraga zashwanyaguza amagufwa yawe. Ababitwara bavunika imbavu, amajigo, bamwe bakagwa no muri koma, ubwo bamwe muri abo baba batazongera kugenda mu buzima bwabo. Nubwo kasike zifasha, ariko ntizakurinda bihagije. Umukino uteye ubwoba ku buryo ikigereranyo cyo gukomereka bikabije ari inshuro imwe mu nshuro 15 utwaye ikimasa. Ariko aba cowboys ntibava ku izima, barakomeza bakura ibimasa. Ko muri uyu mukino ntabwo utsinda ikimasa, ahubwo urakirokoka. Mbere yuko tureba umukino byibuze w'icyo abantu babiri uko ubaye, reka turebe mixed martial arts. Muri keji nta bufasha, nta tamoro, aba ari wewe no kurokoka. Mixed martial arts ni umukino uhambaye w'urugamba, aho ibipfunsi, amavi, inkokora, kongeraho no gukirana byose biba byemewe. Abarwana bavunika amazuru, intoki, amagufwa agatandukana, kugeza kuri za kawo zishobora kurangiza kariyeri zabo. Kugira ngo wumve uyu mukino uteye ubwoba, mu 2023 honyine hapfuye abantu 20 bazize uyu mukino. Iyi ni intambara yo muri ringa ukomeye ari urokoka. Ariko niba ukira kuri uyu mukino uteye ubwoba, mukagiye kubona umukino buri uko ubaye wica abantu babiri. Ariko reka dore kuri uyu mukino ikosa rimwe yaringana n'urupfu. Free solo climbing. Nta migozi, nta bwirinzi, nta mahirwe ya kabiri. Uyu mukino ugusaba kuri urutare cyangwa umusozi ureshya na metero hejuru y'ijana. Buri kosa ryose hano risobanura. Nubwo benshi buri mwaka baba bashaka kuri imisozi muri ubwo buryo, ariko buri mwaka hapfa abantu 30 bagerageza kwitwa ibihangange byatsinze ubwoba bwabyo. Ariko se ni ukubera iki yemera gutamba byose? Ni ukubera umutuzo se, cyangwa ni ka kanya wumva ubwoba bugiye? Nawe tubwira uko byumva muri comment. Muri free solo ubwoba gutsinda urukuta cyangwa ukaruzimiriraho. Ariko uyu mukino ntabwo uteye ubwoba muri tugiye kubona. Wita umukino cyangwa isiganwa, ariko buri uko ribaye byibuze abantu babiri basiga ubuzima. Rally Dakar. Ibi ntabwo ari ibyerekeye isiganwa gusa, ahubwo ni ukuboko kamwe mu hantu habi cyane ku isi. Isiganwa rya Rally Dakar riheshya n'ibirometero 9,000 by'inkubi z'imiyaga ihambaye, ubutayu n'ubushyuhe buteye ubwoba. Abashoferi n'abamotari bahura n'ibibazo bitandukanye, nko kutareba imbere kubera imiyaga n'ivumbi, impanuka zihambaye no gupfusha ibinyabiziga ahantu utabona ubufasha na bumwe. Guhera mu 1979 isiganwa ryatangira, imaze kwica abantu barenga 79, harimo na nyiri kurishinga Thierry Sabine wapfuye mu 1986 ubweraye muri kajugujugu. Nubwo ibyo byose biba, ariko uruko isiganwa ribaye abantu baritabira. Muri Rally Dakar ntabwo ari ibyerekeye gutsinda abandi, ahubwo ni ugutsinda ibidashoboka. Ubu tugeze muri top 5, turabona umukino wahagaritswe imyaka 100, ariko ukongera ukagarurwa. Umukino iyo wibuze uhita upfa, kugeza ku mukino aho bitoza kurokoka kurusha gutsinda. Ariko reka duhere kuri boxing. Indwanyi ebyiri, ring imwe, nta gucika guhari. Boxing irenze kuba siporo, ahubwo ni umunzani upima imbaraga, kumamaza no kwihanganira uburibwe. Buri gipfunsi gishobora guteza trauma ku bwonko, kuvuna imbavu, gushwanyaguza amajigo cyangwa ibirenze ibyo. Dore ko guhera mu 1989 abantu barenga 600 mubajije gupfira muri uyu mukino.
aho guhera mu 2000 kugeza mu 2019 habaye impfu zirenga 84 muri uyu mukino. Ariko igiteye ubwoba kurusha ni uko 90% by'abakina uyu mukino by'umwuga bagira ibibazo byo kwangirika k'ubwonko by'igihe kirekire. Kandi Wingsuit Flying, imagine uri kuguruka nta kintu ufite usibye imyenda imeze nk'ifite amababa ariyo iri hagati yawe n'isi. Nubwo muri uyu mukino ari ikiremwa muntu cyageze hafi yo kuguruka bya nyabyo, ariko uyu mukino nta mbabazi utanga. Ibaze nawe kunyura hagati y'imisozi cyangwa impanga ku muvuduko w'ibirometero 240 ku isaha, aho umuyaga uhinduye icyerekezo ho gato cyangwa ugakora ikosa rimwe wagongana n'umusozi. Umwe mu bantu 500 bakinnye uyu mukino arapfa. Urugero ni nkaho mu 2016 honyine abantu 31 bapfuye bazira uyu mukino. Dore ko impfu zigenda ziyongera uko umukino ugenda wamamara cyane. Mbere yuko tureba umukino aho kurangara aho gato uhita upfa, imikino yose tumajije kubona hano yagutunguye, wandike muri comment. 3. Cave diving, mu mwijima utareba imbere nta mahitamo ahari usibye gukomeza ukajya imbere. Nibyo rigera cave diving, umwe mu mukino uteye ubwoba ku isi. Abawukina banyura mu buvumo bwuzuye amazi kandi buto kurusha imibiri yabo, kandi muri metero amajana munsi y'amazi. Iyo wibeshye inzira ho gato biba bisobanuye urupfu rwizewe neza, dore ko benshi bapfa n'imibiri yabo ntizigere igaragara. Urugero muri Amerika guhera mu 1985 kugeza mu 2015 habariye impfu zirenga 161. Iyi ntabwo ari siporo ujyamo gutsinda, ahubwo ni uguhangana n'ubwoba bwawe. Rero ko tubona umukino wishe abantu bakagera aho bahagarika imyaka 100 bakongera bakawugarura. Reka turebe motorcycle racing na motocross. Amasiganwa ya moto atuma abazitwara bagerageza aho ubushobozi bwa muntu bugarukira. Iyo moteri iri guhindura ku muvuduko w'ibirometero 320 ku isaha. Arangayeho gato nk'aka kanya uri gukanda subscribe unakora ku nzogera, ashobora gukora impanuka yamurangiriza kariyeri cyangwa ikaba yamutwara n'ubuzima bwe. Wenda kugira ngo wumve uburyo aya masiganwa bateye ubwoba, n'isiganwa bita Heads of Man TT imaze kwica abantu 170 kuva ryatangira mu 1907. Nanone guhera mu 1929 mu masiganwa ya Grand Prix amotari 100 bamaze gupfa. Kandi ibyago ntabwo ari ingaruka z'irushanwa, ahubwo aba ari igice cy'irushanwa. Tukivuga ku marushanwa, reka tuhere isiganwa rifatwa nk'umukino uteye ubwoba ku isi kurusha iyindi, dore ko banarihagaritse imyaka 100 nyuma bakongera bakarigarura. Historic Florentine Football, nubwo atari umukino w'ababigize umwuga, ariko niwo mukino uteye ubwoba uriho muri iki gihe. Nta bwirinzi, nta mategeko, ahubwo ni ibipfunsi, amaraso no kurokoka bigoranye. Ubundi uyu mukino niwo wakita sinabyaye ya nyayo. Uyu mukino watangiye gukinwa mu mujyi wa France mu Butaliyane guhera mu kinyejana cya 16. Ni uruvange rw'umupira w'amaguru, rugby, gukirana, boxing n'akavuyo byose icyarimwe. Hano buri kipe ifite abakinnyi 27 kandi gusimbuza ntibyemewe. Nawe wumva ibiba bibera muri icyo kibuga cy'umucanga, ibipfunsi, kuvunana n'imiborogo. Dore ko imibare igaragaza ko byibuze umukino urangira buri kipe yohereza abakinnyi 6 cyo barindwi mu bitaro. Ariko nyuma y'ibyo byose buri mwaka bagaruka mu kibuga. Ko muri Karikuki historiko, ubwo ndavuga muri Florence, icyubahiro kiva mu buribwe. Iyo yari imikino 10 iteye ubwoba yigeze ikinwa kandi kiriho. Niba ari icyo wifuza ko twazaganiraho, cyandike muri comment.